Ule chi bai vek ule tun trum chu WhatsApp thil thar WhatsApp thil om thar yan soi vele thung te ang WhatsApp khan kanan lu tanga tun trum WhatsApp thil om thar kan soi tur hi voice message transcript antia chumi tur chuan WhatsApp settings sa kan lu tanga eta hian chat tilo oma ta khan kanan lut lenga chun hei he te hi voice message transcript ti alo oma hemi omzian ber chu heti WhatsApp voice message kan in thon hi thuziakin a transcribe theya voice message kan in thona kha thuziaka a chantir theni chumi tur chuan voice message transcript ti hi kan onanga hi kan ti tira chuanin language thlan tur lo ama trong kan voice message kan transcribe na tur kan horopa kan chantir na tur trong kha an thlang do ne choose language ti hi kan thlanga English oma Espanol Spanish oma Portuguese Brazil oma Russian om boka tundin huna chuan heng trong chili chau hi language transcript nan hian alaman theya English kan thlanga chuan hian set up now antia MB za somthum paruk download turom tani tikhan kan download anga voice message thuziaka kan chantir theina tur language package kha kan download zota tikhan voice message kha thuziaka kan chantir thei do don ani hi atong kha language kha kan thlak le du chuan hi voice message transcript hi kan off anga chuan atira kan tiang khan kan on thalenga kan language du kha Spanish mo Portuguese mo Russian mo kha kan download thale mayanga kan off do chuan kan download to sa po kha abowanga English po kha kan man le du pon download thale zelanga yani tikhan English voice message om kha a transcribe thei tani hi voice message om hi English ani hi kan transcribe doni voice message kha thuzi ka kan chantir du chuanin kanan long press anga kanan bet wangwang anga chuanin chunga .3 hi kanan metanga chuanin transcribe te hi kanan metanga chuan transcribing ti lo lan hi tikhan ama hian automatic in kha voice message kha thuziaka aron chantir don ani kan han ngak lokanga kha voice message kan in thon kha ti hianin thuziaka ama in WhatsApp hian automatic in transcribe kanan me che khan aron transcribe tamaya tikhan WhatsApp audio wa WhatsApp voice message akan in thon kha tikhan olsamte in ama WhatsApp atang hian thuziaka achan tir thaya kha WhatsApp thil om thar voice transcription chungchang chunia clear to 10 he video hin lo lok pui ngei kan be se ya he WhatsApp voice transcription hi WhatsApp ala om lo ani chuan WhatsApp kha han update la aron om ve mai tura kan ngaya pepo hi WhatsApp beta ka manga he voice transcription hi beta user te ta na anon ti chuan nu fe adong tlai pola ka tanga chuwang chuan hi WhatsApp khan update tlaw la update turom piang khan he voice transcription hi WhatsApp khan anon om ve mai donani ole ton tumakan video chu khati jong kha ni sela clear to 10 in lo tangkai pui ngei ka be se